победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Это день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.
Hendiklara Saha Sirin Militsiyada Ağa doydu Ulu Seridiger Bedin İlki Hüsbiyen Sette Çulu olatların Kıhılamaya Gekketiger Adarbıda Kediler ortalarıgar Bir doydulatlarımız Semyon Stepanovich Makarov Xenofon Titevich Belalupskay İlya Ivanovich Markopanlara Bu kırıklar seritten Soğudak Starşay Serjant İlya Ivanovich Markov Tühünce 947 kızılanma Tühünnaf oradan gelbide Keniler sırdık ve sönleriger Üyelerge ölbed albanat boloptun Rossiya polisiyadıgar Uruy Aykal Stadionga girdiler. Ulus'tағы пожарный служба баястара. Беги Улус Bulgar пожарная охрана 1966 жылларга берилди биде. Аспыт сырыхас битик өйгөрөн олдубаттык катара калбыт. Үгүстүгөнлери күн бүгүлгөр диери сүрөктөрү үгүтөр, саналары күргөтөр, сериин ылбыт бастары жаралытар. Оттан сырыктар болу службанын баястаргар. Ура! İyi doydularıgar kalın kappa, son durda bulbut kırca sağlanlar. Kodulak ülelerinden kıyını hatsımın üle tıl biciranlara, görüldü kıttılarlara. Ehigitli gicigere kaman ihelleri, seriyel carkayın bilmeden, penceri ütcan. Sügür yerler seri dolanıgar sırdık tünlerin toluk bir bitlerge. Özcağı kuharın göyen kodon etkili bitlerge. Seri dolanıgar sılcakçılar, uanna dırga kalbıtları, kıyı tuğgarı tümsüylektik durum mukut. Eski bıstı sırtlangan nafsılların er sanalaktık, kürenekti bülelen oluğu çölüger tüher bitkit. Ol hine hiyaka, uattak seri, tıl kohun ületleriger, seri kıttılakların olda bulurgar, bugünü ütçet canatıttan barga maktal budun derdebit. Снежный барс военной патриотической ангелар кыттылактарыгар, дойдубуз биндики кескиндеригер, уруй айкал! Параттан кирен иһэллэр дойду Муратагы баянный флотон баястара. Баянный моряктары герой кураттары бурунаргар көрдөрбүт хорсун дыйлара өйттөн сүрөктөн сөппет. Кронштадт сери план тухары Ленинград отта куяган оролун бердилактик толар билирин. Кыгыл знамя орденинен беледемиде. Моряктар Одесса, Севастополь, Керчь, Новороссийская бородаларын сөрүн күйрен болгундара. Дойду Моратагы баянный флотугар. Улугайы сеттаван сылынан ити истин эгерде. Ура! Советская салгынары военный күйістер сери статикары сүйіз отут сәттедірінші самолету өкіндері. Серийный оңырын тарыға самолеттар сүймеміз, двигателлер сүймеміз типтері верілдіміздері. Сақалардан bir дастықынан жүрапчықтан төрікті баянный летчик жақтары Захарова Вера Кирилловна 1944 сыллаққа сүймеміз састағары бағат дүнен ие дөйдінің көміз күйсеріге бар бұтан. Сеттеван сыллағыр көйте ұлы парадын салгыр санитардар колонналара. Ölü sütüyü bahri taksastırın kemiger künden kün ayı. Seri dolanılan metsen badayını. Front liniyatından var bu duvatı ödün boyunlar. Doydu tılgar durup ödüğü sonluk hospitallarga metsen badlar gantenen. Drobiyalara seligar tühen. Füz kütek mınyanan östeği utarı kırgıya baranlara. Çinli gütten kaman astıları bulun Rusya tankı ve seriydir sallatları. Uattak seri karamanday gögüdükten tihep günü geldiğini sakaları kıhılanmaya kuranları garı iyiye doyduga muğra soğuk korsundu hidi köttebitlere. Saka sallatları er sanalatlarından uanla dolurda aktarından bir sulus balatların seferellere. Çorapçılıktan ağı honuz katastrel kovay polka astrologunan sözlüğün Kuzma Nikolaevich Kuzmin'i ken tutta aktivin. Ağa doydu ulu seriyden sınlargar östak kındılbın kalın seriyden teknikatın ruskalların sırdık dünlerin tolu kurgun sakan yurgun olatlarıgar. Kediler iyelerigar tığına kargeller gelbin seri üle bitiranlarıgar. Alban at!
Ağa doydun kemiskür ulu seyizilirgar. Kurskay, Arlovskay tıgıygo. Stalingradımız kılahınna. Kotugulu Argami fronna. Sovetskay sallatları koştundu kıkız bıttıra. Ulu köyü ergöydağ günün ağalsı bıttıra. Ulu köyü Settonsunlaq paradın salgır desantniktar kolonnalara. Ağa doydun kemiskür seriyizilleri gara Sovetskay dönçüktары uğulutçulaq bastırıstıvanı könder bittere. Kediler edisıllarga 100 milyon boya boy kötüyünü orbıttara. Salgınnağı kürgühülarga onna aerodromlarga özdağ biyensetti dönçe samolyotun urusqanlarıttara. Gün bugün desantniktar Rossiya armiyasının en tuttuda bolanlar. Köytarini bilmeder kıhılar miyemodun maçsağıllarıgar. Uruy ayqal, kolabıra soğuk korusun bıyılarıgar. Üye saz tukarı, alban at. Urra tabanızlar. Uruydu ayqallı körsün kayıhar cesanın kolonadın. Ağa doydunu kömüskür ulu seri sıllarıgar. Sibirci pen olatlarından sümerden mit. 19 sürbehiz sürbebiris. Tospa kayıhar brigadeleri olaktarın dolu kuran ulu kayını uhan sabıtlara. Kediler kolumunu sokursun bu yıllara. Üyü saz tukarı omnumlu bat. Ura! Öste kargağın toğa köten kilerden ömmet kavaliriskay diviziya kolonnada çimni pamanasta. Seri sağlı dağıttan kıyılı dümlerini tüyünü günühü aksımakta. Sualı yes oksillerden manyondan artilleriyaları, kuşkaları, uğunu karortadınan atınan sostaran seri odun tuaradan eyle oluşuğu hakkı kavaliris boyutlarga. Uruy ayqal! Çırapçı uluğun hedeklerin kolonatıgar. Kaman kiren yerler boltoğu, katılı, oculuğun, töley, muguday, alagar, onna çırapçı hedekleri. Çakır, onna kadar hedekleri. Bir Eagle Rossiya çorapçıdağı salatın çilenlere. Ödükkanlar çorapçı neyliğinin oluk doktora. Ulu kıyıga uruy, urra da varızlar. Bol koyun, stadionga ulu köyü kıhıl znameta. Российская Федерация, Саха Республикатын, Чурапчы улуғын, сударыстываннай бұлақтара.
Köyü bulağa, uruy köyü sallada. Sette on, ağı on sastar, ağa balık canlarım. Öyden kendim ol sostar, öder tiller cılları. Saka, nutça, inibi, serine barbıppı. Faşist cepten kirbitin, ucuların tapıppı. Köyü kığızdan eten, Reichstag'a aspıppı. История российского флага насчитывает более 3 столетий. Несколько раз флаг оказывался в центре важнейших событий российской истории. Появление трехцветного бело-сине-красного полотнища связано с созданием мощного морского флота России, становлением флота и развитием кораблестроения Россия обязана Петру Первому Великому. Само название «флаг» появилось в русском языке во времена Петра Первого. Значение цветов – белый мир, чистота, непорочность, совершенство. Синий цвет – вера, верность, постоянство. Красный – энергия, сила, кровь, пролитая за Отечество. Республика Саха-Якутия имеет отвечающую ее статусу государственный герб и государственный флаг. По мифологии Саха считают себя детьми белого солнца. На флаге сразу обращает внимание белое солнце и в зените на фоне огромного голубого неба. Под ними узкие полосы белого, красного и зеленого. Красный свет не только символ жизненных сил, но и символ красоты и верности родной земле. Включение красного света в сочетании с белым и зеленым является характерным и для народного прикладного искусства Якутии. Внимание! Звучат государственные гимны Российской Федерации и Республики Саха-Якутия.
Равнение на середину. Товарищ глава Чурчинского ЛУСа, председатель организационного комитета по организации юбилея 70-летия победы над фашистской Германией. Парад, посвященный параду, посвященный 70-летию победы, построен, докладывает полковник Ячковский. Советский народ бүттүн корсын быйта, беги өй битигер сүрек битигер, каганда өлпөдүе сога. Уруйдугун көй күнүн, народ жиң верүтүн. Ура! Поздравляю вас с 70-летием Великой Победы! Ура! День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухший огонек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли, этот день Победы. Порохов браток, это праздник, сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли, этот день Победы. Порохом браток, это праздник, сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали пол земли, этот день мы приближали как могли, этот день Победы. Порохом браток, это праздник, сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Это День Победы. Порохом браток, это праздник, сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы,
День Победы, День Победы, это День Победы. Udanlıq seriga Sovetskaya armiya kıyıklattanargar Otunan uğrar Katyusha Faşistkaya Germaniya seritin sular bıda Sallatlar küstaq seri sebilgenin Narın kız atından sürekte bittere Gündüz otur. Bu kabarı sühüyakka duran Semyon Andreevich Novgorodovat'ın çorapçı ortoskolatın yöneletçilerin kıtta Katyusha'nınla ulu kıyını ergeydiğin. Ulu köyü Settevan Sadagar Ura! Парад! Ранее! Сильно! К выходу! Шагом марш!
Ивановнаға öngürürlerler. Çorapçı Uluha Orayona Municipalnay Darindi Bağlıga Andrei Timofeyevich Nagovitsin. Ulustağı Orayonağı Munyak председателя Яков Павлович Оконечников. Саха Республикатын Ирдарханын правительствотын администрациятын сағаятчыға Юрий Степанович Куприянов. Саха Республикатын Иртүмен государственный муниципальный депутата Саха Транснефтегаз Ахавас акционерное общество Быхарыдах директора Иван Константинович Макаров. Саха Республикатыгар профессиональный өрәқтәһін, кадрлары білімнәһін, уанна аттарын тұруру министрін салбиятчыға Альбина Степановна Еустинова, Республикатағы инвестиционный компания генеральный директорын салбиятчы Иннокентий Николаевич Амосов, Чурапчынелеге муниципальный территорияға Степан Анатольевич Саргыдаев. Улуу көйі сәтті оған үбірей дәқсілінен әғәрделерге тыл барар Чурапчы Улуха района муниципальный территория балығар Андрей Тимофеевич Наговицынға. Өтікті бұлғақ, ағадайды ұлу сәретін күттілақтыра, сәрі ветеранлара, оғдабылыра, сәрі сылларын оғылыра, қоты көрілмей күттілақтыра, Бейгі ветеранлар, үлетіл ветеранлар бұд. Ұвастығылық Юрий Степанович, Иван Константинович. Күнді тапталлақ Чурапчым жоны сәркеті. Әйгіні барығытын ұлы көйі сәтті онсыллақ юбілейінен Чурапчылығын администрациятын онына тұз бәйім апыттан етістің әғартебін тердебін көңілі. Bu köyüge beygi cammu sergebet korsunluk serileşmitlerin vanna bu sırdık oluğun tığınların toluk uğran beylerin tığınların toluk uğur bud beygi bir doydulaktır butugar. Bu katın naktık Kurona ölen kalbı canlar butugar öyde bilbüt kahan dağını umnullos vaktaq diyen beygi sanı bud. Çorapçılar Beygi bu sarıga bir doydulaqtar bud, 5 tığınca süz setton ki bar buta. Olorton 975 ki sarı dolanugar oqtu buta. Bu sarıga 30-72 beygi ofitser olaqtar bud, sarıga kırgız buttara. Berlini ılıga beygi ulustan 30 ki kıttığını buta. Bu köyün uğansıga John Serge bütün durummuttara. Beygi orta utugar bugün seri veteranlara 11 kişi var. Olorton 6 kişi Çurapçıga 5 kişi Jokuskay Korakka olur. Seri tıl veteranlara 201 kişi var. Beygi boyutlar bud korsunluk serileşmitlerin barı belki bilebit Vanna kinilerinden kien tuttabıt. Ol kurduk beygi bir doydulaqbıt. Akılbıt artillerist Sovetski Soyuz Geroya Gavril Dimitrievich Protodyakonov'dan 5 kılıl boy sulus ordenlardaq Semen Dimitrievich Flegontov'dan kılıl Bolosakka kıyı paradan küttübüt Ivan Nikolaevich Dyodorov'dan ontan dağını atıtlarından beygi seri kemiger çorapçıları üle furonu var diyen kotuk örüge 5 tığınca üstü sağuan deskeyibitin balık bultular üpüttara. Onna Uağan Slovya atı beğen Doğan Katan Açıktan Yılcan beygi bir doydulaqtar bıtıttan 2 tığınca taqsakihi ölpüde onna bu doydulargar ergilli ve taktara. Bu ağa doydulu seritiger sünkan ulaqan sütük bütün Çurapçılığın canı sergete bir ançası ustatıgar durulahan ülelen kamsan vanna kıyı tuhadiyen seri kenditten eyle oluğu hansıga ülelen kamsan doğun ısılarga can aksanın çölüger tüher bippit.
Bilgi Jommut serkebet orsunlu gülelevittere seri ületıl furonlarıgar. Bilgi bugün eti aktık bütün bağırabıt bu kendiki kemlerge ulu köy settuğun sılın beletir bitiger has bir din ehliyeklerge barıtıgar manlı kulakan cahallar paraptar ıtılındılar. Nehliyekler aksın barıtıgar elbek pametnikler skiverder oğlundular. Sana öyte bünyük beleler turulundular. Ulu köy islametin has nehliyek aksın estafeton varın sırıtınlar tıvıt. Ülağı hamnaska John Serge ürdük setiylerde elbek belektlerde görsür. Jol en bugün beygi çurapçıvıt oluğa Respublika bir böden ulus bıhıtnan, saydıla ulus bıhıtnan, biller göstörülelek ulus bolarından beygi astınavıt, ondan kent tuttabıt. Bu günlerge barı bileğet beygi ulus butugar Respublikanskay olan kayağa beygi Respublikavıt Yıldarxana Yegor Afanasyeviç Borisov bir doydulak put görevi doydutugar olan kayağa gıtılların barı berke bileğet. Onun sivesten John Serke onunla belemlenen elbeklerini hamnağa gıttılar. Bugünkü tümsü, bugünkü para ol ıyakta gıtıga beyete generaller repetisiya kurduk. Ulakhan atkırıtıyağa barı kelen kıttığınız bu kıtıgar min sürde ulakhanlık maqtanı kum bağıravın. Onna etemete bolon koyağın itiga bugünkü kurduk. Tümsüylektik bir somağa bolanmıd. Jonu Sergeni terehennektik körsömük. Ürtük dağımı gıtıyak bıtten Jommart Sergever erenerim ulakhan. Kahan dağını seri bolbatın, kan toktuvatın. Bugün min heke össö tögül bağırım ete bu örgöydek yübileyinen kıtanak dorobuyalı jollak oluğu. Onna Turugurdun il eye Turugurdun ulu kayı setti onsıla Turugurdun taptallak çorapçıbıt. Ura! Ulu köyü setti onsılıgar. Ura da varıstar. Nagradaları tuttular. Evet, bilgi ondan nagradaları tuttular katıldılar. Sakha Respublikası'nın İldarxanı'nın правительство'nun администрациядан салаячы Юрий Степанович Куприяновка. Ütüye gününen gündü çırpçılığın oktaqtıra, çırpçılığın administrasiyada manlık, iş kohanlaq, sürdaq, kırhevay, onu dolgutulaq, kıyı paradın telebittirger, Respublika'da or komitedatan iştin maqtalbın tilerbin köngülden. Maqtal! Beygi kölönler bugün barı dür sınavır bölüge kümmüt boğundurar. O kurduk bütün modern Rusya dünden kas bildi koratıgar, kas bildi silotıgar, kas bildi telebitigar, Beygi Respublika'da kas bildi orayonigar, orayon kinigar, örüge künün beleten midinler, paratlar, beyge üyünün herkes killak ederi çapıtıgar, süregar, bu köyü sınatın, bu köyü garahanın, bu köyü hette onun ustada aspıdın döndünen kas bildi, beyge saka giyetigar, saka silin oktaqtırıgar, Çıraq bitigar çugas, bitigar sanabıtıgar, sanalıbıt ona tuta hediyebt diyen, bige sanabıt. Ol sananı üyelerden ilerge iddia hediyebt diyen mekteler kümmet bolar. Sakahirin 6-15 tınca eder boyutlara, bara kıttiga kıttanlar, seriga kıttanlar, has bildiği sirge. Kıttıbı silderiger, doyduların atırın tüspekke, bu bihigi Nuroput, bihigi Gosudastava istoretigar, Alban atırın kaldıran turallar. Ol kurduk Beygi Respublika'dan taksıbıt sülbübes, Sovetska höyüz giroydara, has bildiği bol but kılgın nahedilerge, Stalingrad seytiger Gavril Prodadyakanov, Dneprit olurga Fyodor Kuzmich Popov, Beygi bir doydulu akpıt, Fedosiyy Donskoy, Berlin stiyetiger tiyen restaqqa, Saka heretten Beygi kelbit boyutlar, serini tümükte adibitten suributların, has bir divit biler, has bir divit üyelerin öngü, öygar sanatıgar ilce heccar. Olihin bolar, bu köyü küne, örögöy küne yanattılar.
Быйылгы хеттон сыллақ мероприятияларга Россия дүнен умуллубот оттен аксетирилен Беги республикатер бегаха келен Беги Илдар Хамут Егоровнас Борисов ол оту сақа хилигер анагаски келер көнлерге өссө сүйүнө хылларга умуллубакка майдын каз биди төрөбүледеречет дойдутун таптатын кыйыны сыналатын бейтин эмие бу биге хеттон сылна түркүттүбүт боюн курдук бейтин дойдутунан кең туттар кини догар ологон дагана кырыстабат киһи болу юнинден мектелен уматан туралдар бирде бияка 5 сыланнара түгер. Улахан комиссиялар тағана кораты керехеттен миттен итен тұралдар. Юрий Степанович, бұл туақтақ Якутска кората кыйал тон сылы болды ден кергетілден бұл памятниктер тұралдар, памяттер астынан лозундан тұралдар ден итен тұрар. Онды бияға кедек сақа әрегер сері бол батаға дейбін. Ол күнан баран бүтін Россиерді күрдік, бияға қас білді, сақа сәрігер олар орғалға бұл әреге күтті бүт, bu herige oloğun bir bit, ehler bit, ağalar bit bağlar. Onu sanır, kinler oğularo, kinler diye kergenlere, onunla seyenlere, kos seyenlere bağlar. Bu köyü sınıtın bihigi varı bile bit, onunla seyenalıyı bit, onunla tıktı bit diye. Onun bu bihigi doydu bit bir sürün soma olur, is kohonu olur. Bihigi örütün, türevi doydu bitun taktı bit, bihigi örütün öydü bit bu köyü sınıtın. Onun kas bildi, saka serigeri olur, Kas bildi saka seriger törür eder ki bu köyü sanatın öğütün iceh diye diyen bege bu may sırdık günün beleti bit. Gündü de otur. Bege saka seritten baran ulu serige köyünü an sebet boyutlar bitiger. Ülehet tıl bitiranlargar. Kas bildi oloğun olu gurbut bihi boyu mutugar. Kas bildi oloğun tılga bir bit kiheke. Bu bege eden her eder köyünerge öğü hanı hıttılar diyen Sakalı, uruy, uruy, уруй! Махтал! Отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, тыла и труда, вознаменование 70-летия победы в Великой Отечественной войне, указом главы Республики Саха-Якутия за мужество и самоотверженность, проявленные в годы Великой Отечественной войны, многолетний добросовестный труд и выдающиеся заслуги в увековечивании памяти участников и ветеранов Великой Отечественной войны, вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, активную общественную деятельность наградить орденом Республики Саха-Якутия полярная звезда Павлова Ивана Михайловича, участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина Чурапчинского улуса, кавалера Ордена Славы третьей степени, лауреата Государственной премии имени Платона Алексеевича Аюнского. Ивану Михайловичу вручается юбилейный знак Республики Саха-Якутия, участнику Великой Отечественной войны 1941-45 и подарок от главы Республики Саха-Якутия жидкокристаллический телевизор. Saha Respublikası'nın tamamı bir üddükü Nağra'da tahtı oğuluz Çurapçı'ya gelmesinden. Bu Nağra'da handas min tutmayam Nağra'dan bulmasak bu Nağra'da ehigi tılga olur bu serini uhansıvıt ağlar bit, ehler bit, yeler bit, eveler bit kendileri ütüyeleri onları. Olihin ehginay khallıbın, ehgiha mahtanabın. Kericigen Nağradan'ı
bereringer hurik budun kurtuk. Ağa dövde heriyetiger bihigi jonlar bukattılara ol ihiger men ki ol tut kıyı olar. Olar arı bihigi jonlar bud. İti Andrei Timofeyev seppitin kurtuk onu hatırlarına akbapın üttağal behkihi korsunluk halbotluk herileşpitin barı bilebit. Bu hukulatan turan et yakın bağırabın bu yıl Osmanlı'na bu seri hettivansılığına naha turunluğuz. İçi etbitlerin kurtuk nehli gayı üskübiyetler, kıyı üskübiyetlere, kıyı bağmetliklere tutulunlular ağay, onunla döksa tutulunlulara bu için erenevin. Onun barıgıtıgar, onunla bu gorcan, İmenle gorcan boyların büyütünden bu boyların da kaçtığınlar, onların kinige taharan, ağada bir tehliker küttüğü tuhunan töhelak bilenin kupun, ol canlar, İnelerin ağaların istenler mahtanılara, kinler kestillara, migin bu doğuhan tüyette aspartiriyette diyen ehige akıdıttan vakan mahtal kümbilere verir. Ödentavullah Ivan Mikhailovичка, seri veteranıgar uğra tabarıslar. Valla tümükler, ottan bizden durar. Bihiga demonstrasiya, bu Türk'ta demonstrasiya, biligi dağını Urkut'tan dağını ülülankel bitler barı, kadı taşkıvıcı helbi bul vakti aktar, tövlet bit, billebi bul vakti aktar, onu el-dikatağı bitirenler seviyetlere emiyekıttısı bul vakti, oluru varıtın söbülen, Uruytanan duran, İltümen, İldarkan, Yegor Afanasiyevich, barıhıp, Manlık bir kâhete harbıdgar. Paragı dağıtıttan, barka maktal, bahıma, uruy. Указом главы Республики Саха-Якутия за заслуги в укреплении института семьи, повышении роли отца в воспитании подрастающего поколения наградить знаком ИТКГ «Почетный отец» Адамова Константина Николаевича, участника Великой Отечественной войны, ветерана труда, многодетного отца. Константин Николаевич был призван в армию в 1943 году. Служил кавалеристом в 20-м конном депо Бурятской АССР. Вернувшись на родину, Константин Николаевич много лет проработал во благо процветания своей республики. После смерти любимой супруги Константин Николаевич один воспитал и вырастил 7 детей. Все его дети выросли достойными гражданами и внесли свой вклад в развитие Улуса. Сегодня он любимый дедушка 40 внуков и 20 правнуков. Константину Николаевичу также вручается юбилейный знак Республики Саха-Якутия и подарок от главы Республики Саха-Якутия Егора Борисова. Константина Николаевича также поздравляют правнуки. Юбилейным знаком Республики Саха-Якутия, учрежденным в честь 70-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне, награждается Филиппов Николай Николаевич, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Чурапчинского улуса. Николай Николаевич в 1942-46 годах воевал в составе 19-й дивизии 1310-го стрелкового полка на Украинском фронте.
награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью за победу над Германией, юбилейными медалями. Юбилейным знаком Республики Саха-Якутия награждается Сибиряков Гермоген Маркович, участник Великой Отечественной войны. Гермоген Маркович участвовал в Советско-Японской войне, служил на Украинском и Забайкальском фронтах. Был командиром орудия 1043-го стрелкового, 24-го и 38-го механизированных, 54-го учебного танкового полков. Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью за победу над Японией, за боевые заслуги и юбилейными медалями. Гермогену Марковичу вручается подарок от главы республики. Наградалары тутараллар улус бағылыға Андрей Тимофеевич Наговицын, улустағы районнағы Мундяк Советінің председателі Яков Павлович Оконечников. Решением очередной сессии Улусного районного совета депутатов муниципального образования Үтөгүнүнөн Уаставуллах Чурапчулугун Мухтоктуру, Уаставуллах Юрий Степанович, Иван Константинович, Өтөкманы беге сери тыл көрі күттілақтыра, Эгене бұргеттен Чурапчулугун депутаттын советин атыттан, Чурапчулугун бүттін жолын сәргетін аттан, Улу көйі өргөйдақ юбилейінен 7-10 сылынан ағатырыбен көңілден. Чурапчулуга bu körüge seriге töhөлө хуттук ыргаттыры көрсүгүдөй bu seri саха жөнгөлөкө дигер хевеске хүй жануар хаттага гаттыры агыл бутай каз бидди жекергенге кутурхан күннер онна кининерер жондорун кетегилери хериге бужаныр кетегилери арай санаан көрүөгөн билеген сери ол батаға болалар. Арасыя жөне әркеті жүрөпчі. Хақа әрін жөне әркеті өлбәк болбы болу дөйт. Дөйлі ақсайдыға дейбі болу дөйдей. Жөнелі бардың, әвен қапсан тұран. Өсі түгілі қартылан тұран. Жүрөпчі ұлықты ақтыруғар. Өтік маңы ветерандар бұтығар. Бағыр өті бет. Үлі ақтырыптақ олуғы. Түмсілі ақ болуғын, сомығылуғын, бары бірге болуғын. Бағы баларын. Ура, товарищи! Решением очередной сессии Улусного районного совета депутатов муниципального образования Чурапчинский Улус-район в связи с празднованием 70-летия Великой Победы над фашистской Германией и империалистической Японией за проявленное мужество и отвагу в годы Великой Отечественной войны и ратный труд во благо будущего поколения присвоить звание почетный гражданин Чурапчинского Улуса Адамову Константину Николаевичу, участнику Великой Отечественной войны, ветерану труда. От имени администрации муниципального образования Чурапчинский Улус-район Константину Николаевичу вручается сертификат на жеребенка. Почетное звание «Почетный гражданин Чурапчинского Улуса» присваивается Сибирякову Гермогену Марковичу, участнику Великой Отечественной войны.
руководство администрации Улуса вручает Гермогену Марковичу сертификат на жеребенка. За значительный личный вклад в деле увековечивания памяти участников и ветеранов Великой Отечественной войны, заслуги в социально-экономическом развитии Улуса почетным знаком, за заслуги перед районом первой степени и сертификатом на жеребенка награждается Павлов Иван Михайлович, участник Великой Отечественной войны, заслуженный учитель ИАССР, лауреат Государственной премии имени Аюмского, почетный гражданин Чурапчинского Улуса, Болгурского и Чурапчинского наследов. Иван Михайлович войдет в историю Чурапчинского Улуса как первый обладатель всех 3 степеней почетного знака Чурапчинского Улуса за заслуги перед районом. Почетным знаком за заслуги перед районом 3 степени и сертификатом на жеребенка награждается Филиппов Николай Николаевич, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Чурапчинского Улуса. Сегодня от имени администрации вручаются поздравительные письма нашим ветеранам, а также сертификаты на жеребенка Карсанаеву Петру Терентьевичу, Сафронову Петру Павловичу, Дичковскому Дмитрию Ивановичу, Турантаеву Гаврилу Егоровичу, Поисееву Василию Гаврилевичу, Перемякову Василию Михайловичу, Кузьмину Кузьме Николаевичу, нашим славным ветеранам! Ура, товарищи! Эварделирге Тулбарар, Саха Республикатын Ил Тюмен государственной мунян депутатыгар, Саха Транснефтегаз Ахагас акционерное общество Бахарилат директорыгар Иван Константинович Макаровка. Убастауллах Андрей Тимофеевич, Убастауллах Яков Павлович, Утыктавуллах Улы Кыйну Хансыбыт биги ветераннар быт, онна Сери Кеминага Кыджагас Көлені чорапчылар, бүгінгі браханик бары кыттылақтара, эхигини Саха-Хелен государственный мунян ил тюмен депутаттарын аттарыттан, онна Коракка төлбенен олар чорапчылар аттарыттан, бөлігейді құлу браханикынан әғардейбін көңілер. Биги bu seri Urukkuta Sovetski Soyuzga töhele olağan xorumnyanağıl bütün onunla kaydakta xodduk elbaq kihelüyle olağan seri bol bütün bihe odda biletten istevi bilevit bihigi bilevit Sovetski Soyuz Urukku doydulara Urukku Sovetski Soyuz doyduta 106 milyon karenge kihini bu herige toluk uğran ulu kayını hitispide bihigi Respublika biletten bihi bilevit 34 tahınca kihe iye doyduların kömüsken diye nime sırdık tınlar bıstan duran ol bihigi çorapçılar Eten harbitran guduk tahınçantan takka kihibit ulu seri konu doroktu buttara. Onna iti heri hıllargar iki tahınça karga kihini bihigi köhörüge hüderen turabıt. Onan bu büyüngü örgöydak bırahanyak jignak, karakulak, elbaq, istoriyalak, elbaq kihi ödül sanır kemlerdak ulahan bırahanyak boların bihigi çorapçılar epitmen kamıtnan onna urukköttüger iti gara katara aspıt jammıt kepsayenlerinden kinigelerinden bihigi bilebit. Bihigi bugün iti acakada hıllar tığınak toğlara bol bud 11 veteran nakbud ağız oqdabı
seri veteranlık dobata var. 210 tıl veteranları varlar. Onu 116 köhörü kıtılakları varlar. Bu can bolallar bihigi çorapçılar itikemlerge haydakta kudu gırkın oluğu elbaq ülene kannahe reyim uğu karbük bütün etlerinin kanlarından bilbet. Onu kün bugün sürekleri bıdırın elde hacer camut. Onun başından turan men bu bihigi ıtık jamutugar, veteranlar bitigar, köhörü kıtılaklarıga, tıl veteranlarıga, rogdobalarıga ulahan çorapçı olan turan ulahan maqtalbın diye diyekmin bağırabın. Bugün bihigi öydübüt sanıybıt bu kıyıda kıyan tibedak bihigi seriyetler gelen çorapçı ulu samuran ülene kamna heteribit seriyetler gelibit bihi boyutlar biden. Herige iki tığınçatan taka kihi var bu kollağına tığınçatan taka kihi gelen gelenler gün bugün bihi çorapçı butuluha Respublika bir bastım ulus bolarlar beylerin küyüstlerin kırakların kılaatların bihigi eder körenini yiğiten öğreten takayan taharbıt kırcağa cammut kinler bolarlar. Onu bihigin emiyem onu vapıt öydübüt. İtilen Sivas'tan min ulaqanlık dolguyumun öğrebin bu bihigi çorapçı bıtıgar kıyı günün battaha betelbaq meni bırakçalı bir bıttırıttan eder içat bu sedi üstütügü kayda kırdığa jakaya kalbıdan istibitiger bilbitiger ondan bihigi bugün kıyı bıt günün sağalabıt kıyı bıt tomtoruttan onna iti anlıgar tutulubut beviz kibir bıtıgar pametlikten dolguyumun onna maqtanabın. Bihigi korakkollar bir veteranımızın bevi çöpçülan korat tümsüydaga dilatibit Jammut kıcıbıtlar olganman sanalara boğuk kinler öldüre hanalara bu bihigi sakabıt silin çorapçıbıt indikidin üstü hayda durara bakarallar. Onun çorapçılar bihigi bugünkü günge veteranlar bütün ülkeden arkallan turamıt üstüdükü tümsüyok tapıt samoluğuk tapıt salkı kıcağız könene can üllavitlerin kamsabıtların kurduk üllen kamsan uluspıt atın ürü tutuğuk tapıt. Bari bilgi bolaqan samoluğuk kayın turgurdun saka here turgurdun çorapçı turgurdunlar Albanat bilgi veteranlar bıdıgar. Ura! Ondan korat çorapçıların atıttan bilgi veteranlar bıdıgar. Semen belaktan dağpıt onu bilgin tuttarabıdan gömürler. Bugün nagaradanı tupput, itik çöpütügar, uruy aykal, ura tagarıstar. Baran çorapçı nehliğe municibalnay darilli bağlıgar Stepan Anatolievich Sargıdayevka. Уважаемый Юрий Степанович, уважаемый Андрей Тимофеевич, Иван Константинович Яков Павлович, уважаемый Itırkmanı bihigi serivit bitirenlere, üle, tıl, köhörü bitirenlere, gündümanı çorapçı nehliğin cana selgete, gılcıttıra, Ehegini baragıdan büyüğü örgüydük Ulu Köyü Sette Onsılı'ndan Çorapçı Nehliğe Municipalne Terili Cahaltatın Deputatların Onunla Tuz Beyme Apıttan İtitik istiklik Ağadali bir konular Ügü sölbeme Etemat Bakka Kıcık Dağını Bihigi Ebeler bit Eheler bit Bu bugün Bihigi Eheler Kallağına Olur butugar Beylerin Olukturun, toluk urkutlara bugün bilgi kindileri öydiyok tağpit, ona üyeti diyek tağpit. Bugün ben maqtal tıllıkın, dediyekpin mağarabın, tıl, üle, köhörü, ona ağaday döseridin kıttılak veteranlarıgar. Ona bugün tügünden doğanamın, ağadayekpin mağarabın, nastavnikpin, ondan ehem kutluk sanır, bilgi baraya hevit, Uyba Mekhalüs Pavlov'u, bu Respublika üttükün ağalatın kodugu suluğu bıtınan barı ıtıstığanan ağatılan kemiye kayın. Tavarıstar, kahandanı seri bol batın, kahanda kan toktu batın, tohtom nulluvat, kim dom nulluvat,
Turgurdun çurapçıvıt, Turgurdun sakavut sire, Turgurdun eye, ura tavarıstar. Bihigi anıgı kemcana, bugün uvattaq seri kıttılaqtargar, tığın ülehetlerger, seri kennetten eyle qılığı dusput kilbenna ülehetlerge, geroy dubihini kırtılbitlerge, sıgır yemit, ağaları bit, eheleri bit, iyeleri bit, emeleri bit, ulu köyüge giller simit kılattara, tuğundan da sarılamadın, öydü bit, keresti bit, ödekti bit. Turgurdun ulu köyü, Ayhallandan eyle olaq, ura tavarıstar! Köyü bulağa, uruy köyü sallata, sette on, ağız ulan sastaf, ağa balızcanlarım, öyden tellim olsmasta öler tiller cılları, saha nüçeni bi serilihe barbıppı, faşist kepten kilbitin rocagının tapıppı, köyü kıhıl znametin, Reichstag'a aspıppı, ulu köyü sette olsılıgar, ura da varıstar.